O te toi o wholo whamwhatalo whatu Samoa I lau whaafonga le nei vanga fo I o lea fiafi da ua 5 minute wa te idei le tu lai 5. E le tautua ma lea o nanga lau BluTV e mai se fo o le proklame whaawau lea fiafi ma lea fiafi. Mai la vai lea songa fua se e pa ia lea so whareile da o le 5 anga ia tu I le fitu I lea fiafi Tautai iae. Ea ma le malo Tautai iae ma le maruia whaivo si o tātou watunu. Ea I le nei fo I aso lo na fitu o le masina o Apirila. Iyo, lua fe lua se furuma le lua. Wakau umilaka ngofo ya maki wakau tauto aye wo taule mana tua yo Apirila le uta tu yai. Oyo lea. Teitele Samoa I lau whaafonga baua o wholofa ma whaatalo whatu I le neivanga o lea fiafi le toi amatalia I fo o le tātou proklame masani. Ea I le tei masani la fo o te loa o lea ua tā leono I se tātou watino I Samoa o no o lea ua toi tu I tua la mātou teimi. E alo no winga wale o toe tau mua tutusa tātou ai o lea ua tasi lava le foe ia le vaa le fili vaa lea ua tasi lo na foa lea ua mua ia Samoa e le taimi a mātou nei e ne usile nei. Bo au se talia o te irope lua lea tua iei o tau pe tonu foe o wholofa ma whaatalo whantu ai mai se o tātou I Amerika a wa I whape Amerika Samoa e tasi le aso lea tua iei lo no winga aso lulu le nei mo lātou ai o lea ua aso tofi tātou I le nei foi I tu o re ke lope o lo tātou iai. Te atu I lau mai moanga me se foi ia o le aso ma le aso I le tango e whaasoa ma shea le tātou por kalame. Ai mai se foi o te fia whailo atu aso tofi taitasi o le tātou wavanoa whaau au pea ma le fionga I le Minisita o Falepuipui ai mai se le o nanga o Leoleo ia matina I mu te tonu o tātou watunu o le Minisita fo I o le puipuinga o le saunga le mu o lo tātou watunu le fionga ia Faualo le fau Schuster ia fiafi o aso tofi taitasi o te fia whailo atu o le ua maua le tātou fiso o teiga ia ai o le tātou tala mua lava fo I whaafilo I mo folo fatu I o tau sā ma whainga le avea Samoa le aturu e pele le loto ma le anganga o mai oe le nei vaenga o le fiafi ua mai anga luenga wa mai atiu te mawhaiva ia wa lata fo I tātou le tūlanga fo I leo le tā e o le 5 afa le 5 ua pōngi sa atoa mawhafo aua o le fo ua tātou sa valivali atu le tau o le tau wha au le foringa ia walanga o la uale a kau le winter ke lo ke fia ke le kau le winter a wai wha ingo ino le tau wha au le foringa e au le yo ka foringa me se la manto ia pi tau o mai le tunu fo leo pa pongi kingi ke te le la fo ina o mai ua momosi o ta la fau pi tau lano mu matulanga fa pena ai o lea o te o folofa ma fa talo fa tuai ia te o tu malava lunga o le tato YouTube channel Faatalo fatu ilunga le tātou Facebook live o follow fatu asiata ma le tātou proklame o le Tautai iae le nei vanga o le fiafi. O te fia e whailo atu o lea ua to aitau nuu le sā folau o le a fionga le mingiska se I pale mai le Minisita no fisi lea tu lea o le ale vaa lea na malanga mai ai po o se vaa lele po o le tātou na whanua tolu po o maus tātou na whanua pea ai uia lea o te fia lava e wha whailoa I lau fionga I le Minisita o Leoleo Falepuipui e mai sala unanga tauti nei mu. Ia, lau fionga Faualo le fau tau ili o lau whetalainga I le matua fau a wā ainga masala whai Schuster I lunga o le tātou porkalame ma le tāwha ataranoanga masani I le nei fo ia fiafi. Talofa lava. Talofa Asiata, ia o folofa atu ma talofa atu I lau whetalainga ia e whapea voi le pa ia malu a se tātou atinu talofa Samoa malo lava le no futapai le lango ma no futalo ho nei aso mo se tātou atinu ia e whapea voi e o lo to le au painga luenga mtau tuai painga se laulangi o lo to papa awai malo a whaptai le lofa malanga leo le li o maua nei lau Pelo e foi ma paso atu me tupu se tātou atinu whaptai Asiata Ia, fia le loto I lea fiafi ma lea fiafi o se tofi taitasi. O te lo whapero tānia fo le lo fionga Minisita ke look forward lava. Ke look forward lava I le nei lau ia o lea over ai fo I se Minisita e lau fonga fia e mata anta e ti ngā le lo fia o Samoa I le mau lockdown I le mau whaafita uli. Ai wala va fo I lo ata mai runga mau lau fonga sangi wha manuau. E ta uma ia te au. Se o lo ta o tole lei me uma se o tātou watunu. Ai so longa leia ia se tātou watunu Asiata ia mo ia lai ia lu lunga fai no mera foi lea
le au vang no pesi al fama ia o le anga rofa le io stula ho le o to fa tu mulia ta to fa mai le au tinga ina ia ba ho le ta o to le ICU ia e o mai le so le o ia se tanga ta o ia le ICU e u le o to tolu ngai va ho le o mari liu le ile PC al fama ia e talo ile tua ia pui mata si mai Samoa nei taimio PC fo nei fa mai Malo whaafitai, ioe, e anga le lavaro tātou tā pa usiri le langi. Ai tā tele io le tā whātaro ronga, misi fo i o le tele au mata upu fisilingia, o lewa e tau salangi le amatanga, e ala atu i le COVID, matulanga whapena. Ai, o te lofo ua leva na e au mau tūlanga ia o onga, ma tau sanga ua te ai nei le tulu o ni usila. E ila ukalalenga whai le amatanga na amatai prokalamela o fionga pete agree, iai pete io, iai pele. O le ua matou lata i le tau lea o le tau malulu. O le tau wha au le lei fōringa ma wha momosi ala whau. E te tau i oe lau whamtalanga le lau whionga. Tusa leo tā manatu Asiata. O le sila me o te via fia le winta. Laka pi wha solo atu. Lota fia ta io o le whata laka pi ni sa. Io lo hoi atu o le whai sa. Mo e le vela hoi masanya. Io te nyo le e kār kasi le huli e whai kāno. Ia au tānatu New Zealand. Te mo sa tala ta ho so ama nga yo e condition fa solo ako ola ele tele sela mana va to manu le e condition tele le va tra capital va solo ato e mano fa tai la fionga le fela mo wasita to tala le dias o le tau le winter o le tau e condition fa solo ato ya malo fa tai ya e o vai ngala fo e fa tala fo ya e tau tele wo kale la va asa tele le la le sama ya matou io fa longo tu fo ilo taulu o tau au na to tau mo mia le fa tu po lo du vai ne fa fa ma wa samo ya ai wo fia o le ua vave ona saule winta ato no le ato e tau ma ye ai wi o le ya la tau ye na inisio mata upu e a ona fia fesilingia a wa fo ile fa fa usi si o tatu tu ya me se fo ile tatu tu mai Samoa si o tatu tu nei fo itai mi o fainga ta ya ao wa masani fo tatu tu ai tamu atu la ile vai ngale sa e sa no ina o le ua fa polisi fa numero ila tu ia ua maliliu ia ile numero tolu le ua tatu yai e me fai ona fa tele mai la fionga o le ale tulanga wa yai o ai fo ile ai a fia il covid pe wa yai fo se fa mau o fai se tui pe le se tui fa mo le la fionga Asiata va malu atu na Paulo le meno fa longo atu ile news na sau le sau news ai o tele mawala le fa mau o ile alo ia mai le mai tatom tanga luenga fan mai ia le mo fo si fa mau mai Leoleo na Paulo le mele no fa longo atu news ta o mai wa ele si fa poponga to tasi le maliu mai taimine o le special fa mai ia ole na Paulo si da Paulo si ta la fia le ia o ia se si o tulanga hole o ta fia ile ICU le wa ese ale le vaenga le ave ile vanga ia le ta fia hole le faremba ai ese la ya no ala le ICU ele si wa ave ia alo fa tai lo no winga o le tau watangia mai pe a fu antu I maliu ia to lua wa na fa maulia mai verso le tenei o le tau watangia mai e pei o le tulanga fu ile e tau ia ile fa ata malanga fu ile vai ngona I tangata matutua ai mai se wapi ile yo o le fale mai tulanga le ICU pe na tau fia tinga inga ia ai o le tulanga lava ile fa yo le tui ia manisi o vaenga fa pena a o lo le lei lava so longa le lei mea mai fai numero ila tou o lo ile fale mai ile taimi le nei a fa tu sa ile alu lungo ila tou pesia ia se tape o tulanga le sa popole mai le amtanga I fo tuanga fo ia alim te mai tai fo mai o le tulanga fo ile fai te tenga tai o tātou tangata matua ia matua tausi ele mawhai na tui. Na tō te lea ua tui. Mo tui fo I la vanga ia I lunga atua leo no su lima tausanga. Ai ia lea vanga ele I tuia ia ono tūranga hoi lea o le whautuanga hoi nana mai kampani ia onga ia vaila au ia whapea
le se fe foi le tui o tangata matua silia tulunga le ono sulima yo va tuanga na o mai ni o la vanga le sa poli fa pena foi la ia na fa na witi foi la lo lima tau sanga o na o la to le ese vai la foi sa ngani mu tui foi fa na witi pe taila ne ese tamali no tal no ya ne la eso es fu tolu la na ia la tangata la to fa ya fiela mala na fa na we to fitu ma le tamaiti lalo ai o le lima tausanga ma e to lua la na tala la ia mai na peisi al fa mai e va te fai e a foi e fai el tese e mamai tamaiti a fa mai la me mari e le se il lan fa na e test positive ai le se fiva le se tulanga va pe ai na mai fo la su tolu la tu fale na ngase a o ia ma le sionalo ele pisia ale no fom tau si mai tono le I tono la tu fale ele yesi sina mai le il fan na ilolo la pasi me to wala tu fale isolate le la vanga le si tu fale no fona o monona tali le si tu pe on mena tau titi la tu fa mai le pesa popula la vanga ila lo liba peta ina ele lo yesi tu langa hoile tamati la lo liba tau sanga o pesio o istu langa hoile o stinga ina sa o tauna ave na ngapta ele ICU ele o pela o le tau vai asi to lo to vai tu pa tal si pula lo fare I fa o tu langa le o ne ye se tu langa o mera sa pula langa o le to telefone se ta to no ya la vanga ho te fa mai ho le suka o le toto mau lunga pe la o le vanga la nai o vanga ya tato le sa popole le pe special farma ya o le fa ave alfa tu tonga forma ile la to mala ho so soani ho sa to no le te malo fa tele famni no ngor vanga le o le ase la ngona bo fa fisilia tuai lo fionga le minista o te ifisiri la fo ifisiri nei so fatar noanga ma ni so tanto wa minista wa mai atu ai o mana tola ifisiri atu lo fo o le ase va inga o se langona ya sa mo ile te mile nei o tautu mauta to le fememe a I ma le tetemu ma le fa fefe ile pepesi o fa mai ya wa eser ma to ai atu fafo o le fo pe wa ka ule ango tele man to ona o tulanga wa ma to fo ai ya wo ko ma lo si mai fo ai o le ase va inga ya Samoa la vai ma sona la ngona ile te mile nei o tau la veta to le tau pole ma tau fa fefe po wa ma tau na tau mala va tangata o le fai o le tui ma le malo sor vai ki polo ma le au feo I so o fa mo le la ama sa Taupea le wa foi le wa tu na foi le wa talia tatu tangata o le tu na foi le o mai fa mai ya ele pole alta un fai le o mai o le silo la tamo fainga o le ya to tele anga e fai tu ya malela fa solo al poka la me le tanga luenga o so I fo mala loina ho I fale a onga tatu I tu malo o ina la fa tino nga luenga o tu o fa na o ya fa pe fo ya tata matu ho ele fa tino tu pe la le umana fai ya tu o le tu mawale e tu mawal popolenga hoile na ya tato matu tausi ai o le mana yo yo for nga luenga ale mtanga luenga la wa so so ani hoile fa sala ya e tamo fai hoile ai nga taipe fa mena fa auto New Zealand tasi tanga tole ai nga e va ya matu tausi se va nga ele o I le mele ele ai nga tote ia masanga to tasi va ya matu tausi ya one pisi ele ia fa ma ia tu la hoile ia a fa pe ese si ole ai nga wa mai to ale I mato to si mai si ia fa abito le po vo tanga ese vo tanga ta ia le vai ia le la vanga yo mai ese le ga vai la mai ese tanga ta vai ia mato to si male au malos ia ma fa ilonga I po au mai hole au ngi ole au nga ia na I po kala mai te vai tu foi pe au tele tal no atu ta tanga ta o le tulanga hoi falling ava ia hoi o le pipisi o famba ia o tala no hoi la vanga ia sa I tanga ainga mama ia lo to ma ia na o le fiva ia kale ia sa ingol vai ki polo mal penadol ia lewa e kolu aso limaso ko kia ia pe ala o le tulanga na le wa fa to ina hoi le malu la tulu ia le fight tenga
e fautua pe e falongo pe le fautua nga fo mai ho le polenga te ua pipisi o le ala len fai Asiata le tuna ho ta punpunia le lua o le tau fai ho e ta fi awane ba vetele pipisi alfa mai o le fai lola ele el tato fale mai inga na kop foi le fai numero ia le ala o le sa fai numero le ia wo vale lo so le mafe ya ka ko testo fai ia le fai numero infected le fai numero mai na fi Asiata lua fe fitse la lua ai mai le lua fe fitse la lua le na e afe lima se la o to e malos o ko fai akul suenga o ke ale le fa mai pe tasi natulanga o le pe o Tautai le malo le tu ya ala ta sanga le malo le tu fa mo le e fai pe to ya talifofonga ya ma tau mo fai fa va na o le e ma wa ta to me ho le sikalamu le sau i le money transfer sikalamu tono le i tono le fale o lo ya ta la ta fai na ta to tangata ya ho e tau sisi le tu la fono le vavao ia ma le tau fai ho ia ua nei bavetele le special fa mai ia ua le fai lona na fa tino nga luenga tato vaenga o le soifo malaruina ia me sa Asiata ia pe na pa ili sta pokala mena ta o to ina tato tono sa mo e lusela wa fetanga na le vals sul fitu fo mai ia tato ia ma tato ta tai mali to si mai to se la lima sfu ia o me hoile le fai tete wa fa le tonu voi ngase voi si au vanga ia o ele o inka ko fo mai o stand by ma se va le ko to mai e fai fa fica uri le ta te o tupu stu langa fa pe malo fa vitai au e sau noi foi matai ai le vai sua le sa e sau noi ai i nai tamama tutua ia ese mai le si fale ia ai ma puipui mai vai nga o afia o te fa io e atu i lau sau noanga Dasi le mea wo mana tua e benefiti e tātou i Samoa nai lo mātou i atu no i fafo. O tātou i Samoa e tele fale ese fo i lele o lea fale o ma lea fale kele ma lea fale o fale apa e tua i le fale tele e pe e kasi ale a inga e pe e toru le fafo i fale e iai. Ese mai la ia mātou a la veve e o te whātua la utala whāteita ingor mātou fale le no whātua o una la vea. Ia nganga ula vea ia e ki nganga kolu po tore fale. Ia ai le isau fanga mai ile la veo tina male fini ona ele ma fanga ka mai Maota nga fanga ka so ka fale o tua tate alu tate no fa sa vidia awai pe o fautuanga na mai so fo malo loina e mo o mia lava le fa le tatala o fa malama ia flow le leile ea awange i kaofia le ea i tonu o se potu o tonu o se poloka ale mana ia la auto e ma fai ale ona vele le tina matua pe fai fale le puipui o le si fale teu fale le ia au pe ai la uia ia ai o mai le au mama i ngofu se si fale kele ese mai e ta ua tele la ia au te loa ole foi le ole o ina le o tatu tangata e awana i panic ai fai le me ia au te loa matua se lau pasengi e le foi se me ala matua i fe meme ai solo ia au tulanga wa e sau noa i la tau fo le frontliners ma i la tau fo i sa o to titi le numero le ratio fa tusa nga i le faita wa fa i tangata i Samoa o le mai tau atu le to te le frontliners a Leoleo ia o le wa ia tu fai mafia o le asina update mai le tulanga o tau fa popole na i le matanga luenga po lo so longa le lava le vai ina o i la tau i le taimi ma le taimi Asiata ia wa ali fa lunga tata foi numero o lim mai ta ia malo e fa pe foi le vanga foi le a civil lo fanga lunga tanga lunga o pesia ele terminei o lua se la fitu ia tata la fanga lunga tata le tanga lunga le ma fa pui o pesia ai mai le lua se la fitu na barsu luiva o to e malos ma la foi la o to o mai to fai nga luenga ia le valus fului vale ia o foi o tato tanga luenga atoa e valus la uiva sulua le fa io le tanga luenga atoa e poluma ma savai ia o terminei la o fale ia fa no foi sei la vanga o pesia fa mai
o tai le Vaiala Beach Cottages o le fale tai malo silo tina hoile ya len netslai imto tua ia o savai o le o le faka sai sa le longa ia ma le resort foi le fai mafili ia o lo fai o lo i foi fale fa ngani vai vaseuta mo units vai vaseuta ma le si fale na Rita's Lodge nga ta i rotupa io le la tu fa ile au le au vanga au le il tanno atu ye le komsina voi le taimil nei e lo ia ini ia la vanga le ia unga voi le tinga le ulu pepele le tino ia isi e faswat ai le la ma se si foi nga le o matua tinga ina o na bien avel van mai o la fa nga le vai ti polo ama ma le Panadol la ai o le totele al tolu le limaso o toe kilia mai ia le lato artist ia ma le pese tu langa le ia fa vivie ne fo mo ia la e totele numero a te mi hoi le afia ai mama ia ai toe fai atu le si te sua o marosi mai o le va tolu limaso ma ai to televo e ia e nisi o e tau ia dia uma ai to televo ila fa mai mata ia pali monalis ola e marolosi a voile fa ia la to koleninga masani ola so na ile ima se na paul mel positivo testa ile ima se aunga voile pe viva pe e fa la fa ila to fa marstino masani temio koleninga lolo pe se tal via tu le asiata ta tom tanga luenga o loie malo fa tai io ta wo fa tai fo ile matanga luenga me se fo io o le loto no ta io ilanto ia e uia ina afia ia ai o le ia fo mai atu ia me se fo io le tulanga pai ki polo ia o le vai uli ma tulanga fa pena io che lo fo le ngiu le si me tuale le ia la vale io e fe covid sa le ia ai o mai lo fa fisili la ufiong o le o tato me i mai ile va failo ilo lo na lua po le level 2 ia tato i Samoa ua ia se swing o le tulanga i le vainga Leoleo ma le tato por kalame i le matai tuina o i la to le asolia tu la fono ai ma fai foi na fa la utele le taimi le o le curfew wa tasi le vainga pe ia tau fa alu fesasi nisi o le tulanga foi le tale lua ona fa si fola ia o e mafaina ko feo a yang si ngai nisi vaenga pe atale lua ile aso male aso mai leo no ile lua asiata ia ole pero o se tasilo tu na hoile na le me fa mala manga fo i no faile fai o meleta to pe se ile tu mare free pe 2.5 years tato mele fai wa tu ayo total le lua a le mela le ufaini e lua e pa u mai le lua ala ia tapula ia o mafuanga la tapu asia le ia le mele tapuni fa lo le lua o no le fautuanga ali matai tai fo mai se ava no hole ia one i pipisi tele ia le falma ia la ta la fa lo ia ma fa tupe e fa no mai le malu la tunu e va tu tupe male ma fa hoi fa tau e tau sia ia na yo tato ai ia o tu la hoi le tau fai vai muli le me ia fai mai foi tau ni sila foi tasi la tata la inga ia lo e a foi fai mai fa tau ia tau tele yo le leila tu la ngana o le ava ia le tum pisi o le fa mai ia o to tele awa o suinga lo va e to tele awa tau sisi fai tal fofonga o isi tapu ia nai tu ia la vanga ma tu ala ia se talifonga ia fa lo mal pepa tu ia tele lo hoi pol pepa tu ia pol pepa tu ia sisi tagat ia le la wa amatana na le leila na mele wa wala tu ne wa ma to tele na ma wala wa lo la fa sala wa ma hoi na le o mai le money transfer ai sa le tupe ai sa mal pepa tu ia ese mai ia la wa lo e foi la me ma wa ele sa o ele na ia le la wa to tele wa na fai o sta i tato poloi a le tulanga le o le e talo le lua tau fi mai le vento fe lo isis
ia le foi lana to ave le fotuanga ile malo le tunu I pisinisi tatala me ile ono a pe talo le tasi e fuala ile to o la fanga luenga mo te ni o il fale ele la vea o ile mo wa to ile lo matiki o le ala wa ile tulanga na le wa to te la pisinisi le ye te punia le tale lua na mo lo le no la fanga luenga a fo e malanga il fale o il fale ile lua ile la vela ile te mire le fa sa tap o la fa malo si ala ta to tanga ruanga tu langa ile ba o le lua ile uli ma le ono il taia e san fa lo si vanga na le o fanga ruanga le la to pepa ho il ta vale e fa tanga ona fe ya o si la e tapul fe o e te mini yo le vo si ona na fi pisa sa fa si le mautonu tatu ona le manino foi le fa mama mai ale la to ya lu si fa sa la un tatu malo yo la mama ma foi se tatu tu malo fa tai lo winga ta lo le lua o te tau ngala ingi se ko feo e le se me foi le fa mai fa tali so to lo tu se tau to pe mai le ia va nga le ma le to nga fa tau le o tau ta lua ki di al to wo yo la tu ainga o la fa fasili au te fia fa ya tu ila wo fio nga le minista lenga o le whawhita uli le o lo mato matai tuina lava pea I le aso ma le aso yata e au mai ia matala noa antu fo I tau ainga I Samoa. O le vaenga lea I le lua mika e a po tasi ma le afa mika le social distance. O lea pe e atangia mai o se vaenga e whawhainga tā te leo na tausi. Ai a fua tu le alu o le mauwhaitionga le au whaitio mai fo I a tātou Samoa I le vaenga le kau kakala mai poras. Wai pe e vave tele filosofi mai tauta ofi le mato fe malanga I atu. Ai a mato tiro antu la I le tau sisinga mai ngau tu la fono nei. E matua le ango la vai le lua mita. O la whafsiri lau fionga le komisina. E mawhai e le tu la fono. E mawhai e leo. O na tau whaama manu le vaenga lea. Wai piro kasi le vaenga o le matua pipisi e le whaama. Ia nga uma e lo le wakelele numela. Ai kau kakala ku singa kama iwa ai alu atu na ole toa se launa I tangata atu ai vai le fai mai e le kakau nga mai e fua pai mala fai ma ale mau te tiro atu o le fa sa pasui ke le fai nga mai o tonu I lo ifo e putu pe le popole se fa mai e ma fai nga control vai nga le fa mole lo fio o se tasi le vanga le a vo e pa u vo le tatu tangata vo le tausisi le tulanga le lua mita mai era tanga o fainga taia tanga tel mele lua mita yo tu na wele yo tu lo mele mana o la o nanga le mana e mana ai mo ai lu mai lenga ma wol mele nga ya wele ya ka fai le ke o ma yo ko nga ki wele kasi le lenga pe ma sang ye ya ba lu mi ya ko nga ki ho skala mu me o ka fai yo mai ma ka sa ai la talenga sia o le tasi le tu nga a ho o le fainga taia na Leoleo nei ia o le talsa wa ia me wo to Leoleo ona o le tula ho le talsa nga ina ho ia me sala ia money transfers wo me fa ta le wo le fai fanga luenga al fale wo lo fia tu fai to au ko le fai to na vala o me ia na isia vanga na Leoleo se so le la to Leoleo fai tu langa le fa ia fa va ia o la ia taimi o tu le fa tu langa le fa va ia o tele ai o va ia fa lo te va I kiu il fa lo ele o tasi o lawa mana ia ho ele va tu fa il telefon ai o le tu la le lua mita ia talo ai ese foi ma tu fu al meta o lua mita ole nganga le wala yo no fa faciliat awa ole upu moni ia male ale tulanga le fa pe fo yo tauto enantia ia o matua mala mai ia ingi usila Australia America ma ila tofu olo papa o itu fa ia unga mapuipui nga fo ole o matua feo la lava feo I fa kasi malisiama ma fa mai matua va ia tu fo fia malangatu ele ya si awa ele o tato umai fio tu umolo ye a inga mai pele fanua ma mesina va ne fo ile vai se le fu o lo mane ai pe yo se taimi anta ula lanta tu se taimi tatala mai se ava no ai ku pu ai se mea
a tau tatala a tau la lata tu se vai va e tau susunu mai se mala le le mo na ma tau ya tunu ifafo ai mapunga lea vainga ele fela ma te mate tu ina tu le tu langa ile lua mita lea male putu e matua le popole la vata tau samo ia ai nga ole uma ia tusi mai lunga fa pe ele tatau na tatalanga ile male ia fa tu fo ila la fio Asiata ese be yo wa ma vo fongo uia e lo se manato le fainga malu au titino o le mea titilo uia il fa mai isia wa vai nga o meni o numero ele tai ya pelo numero ya numero sa sa ele faina pelo numero o lo vai le o te le po le nga le sai fa pe oi a sa fa mai nga fa mai yo kila pisil fa mai on kwa kele o ka ma liu fa le kongude il fa mai alo vai numero le tupu mai e mo ia le concern foi le na yo tangata matoto si matangata la to tele o tato watu le ia isi ngase hoi le pe o toto mawalunga o le ngungu ia pe o nai fa mai na le tau polpole nai tangata na au te va toi fai numero le sau pe afua foi la fa yo testo uma na fa ma le lofi la mataulia la asiat o testi le saundi e fetau ia mal me hoi wa uma le taimile sa ia mo na za tatala hoi le na le tolu waso o valu ile lua ale la uta le la uma nei la le vayaso nei ono ile lua a waso uma se tatu tino la to nga spike wa le la tino to ia numero le sau Elo ye to nga la ya lunga pipis para average pe se lau limas fulu na ile se lau balu ile aso ile yo ase prekata to se over to le lusela o le ala titilo to ile tulanga le yelo ye to nga fai numero hoile le sa popole pe o fama yo ti le la sauni o matua imta tian ne ele o tula i mai lai fai numero le tulanga na pe la tulanga foi na le te fata italia o se o ba ile fo mai o le ale taimi fa mai la to ia o le ala to o tulanga e wa tal fe ngai tala loa felanga malanga mai se tato no mai fafo ia tala ho tato i Samoa pe o se una va ia o la va ina o le numero le numero ia ele pelo numero e sa on le static e ta mai pa titilo ia ile malo ya o tasi ya la fa winga na so far ele o ye inisi wa avela ICU mtatinga ina a la ye anna fis fu fitu le vanga sa taufia ho ile e tato wo so taufia fa mai o le fama ai il pesia ai le yo tu langa ho ile o taulona avele ICU le fa ngalone ma oxene me pena e mana vai o fai numero la le post ai o fai numero le tau te pole o la ya lunga la fa o le pipisi o le fa mai ya ai le o yo se tu langa foi le onga yo se na vai nga tai lo pe te o selo fai tau ino o numero alo fa tele lo fio gal minista io awa o le ta o vaenga o ta fa so me se fu o ta palo finangalo me se foi le ono le o maua lava o te matua i o tatalo lava foi ia maua tu se ava no o fiu foi tau so ta yatu le tulanga le fionga minister so foi maraloina me se foi o vaenga le New York so le tele yo nei vaenga fa fi siringia ina ia manino foi ma mara malama le ngata ile o le si vaenga tate tuli mata ia me se foi o ta o mesa sa tupu nei ia walanga o le o to sa lava se tala fa pe a me o ila to na PC o se sina malanga atu o le alu le PC le o PC ngai ia o le ai malua ila to le na isolate mai valele a o le PC lava fa alo to i fale o le o mai le so le mau lava tangata o ai tonu le afuanga na afuai ona pepe si tua ese mai e si ta mai tai fo ile mai America le sa ta ua o le si fo ila vaenga a fua tu le foi numero le wa ta si le fa fsili no fi fsili ngia tu le vaenga le New York ma se fo maloloina a fua tu le foi numero le alu lunga upolu o fe tonu lava le pitonu u mali taulanga mali tu malo wa pe yo matou ni usila e matua identify mai lava o sa au kilangi po no fa au kilangi po wai kato e makua identify le mai lava e walanga le mele la tupu nei e pe yo le upu fa sa mo e fa yo ele e a ulu ta fenga ai se le futia vai singano
e a le taulanga la matangata yo atu ia pia kupuku male usita ia le luomita ala safa mai le lockdown na sava I fale alupo safa mai ia le ipaka safa mai le leo lava ono le tutusa lava le tulanga o le lockdown o le ia inga ia lau fionga le minista ai alfa pe o maite o maoti mai lava le tulanga fa pe mai o kaulanga lava ia pia le tele ai tangata le matua ila tole na o fai fa tau matala tupi ia wata tau foina tau sila si vaenga fa pena ina ia tau tu ma ina mai ia tau tau fio mai ni fai numero la so fina ngalo le vanga lo fio le sa o se tu langa le tau sanga mai le tanga luenga fa mai fa mo le fa wa pe ia le tato va le ai fa ngata le luo o le mer fa mai lato mo e lau te mana mia le manoa hoi lea ia fa solo pokala me tui ai ia mua pe au nanga ale tato tunu male melo na luala na mana la vanga sia manoa e tatia tu la se ia o mai la ko tata kilo la tu langa le po fe tonu le te le pisi au fe la on le lolo le se ngo sone po fe le sone le a voi e pito e te le pisi pero le tu la volta le no pato mua sia e lo nei wa le ese ngo le tolu waso le na tap na tolu waso sa ta lai fa lo I va so rote ma le tatala ya so o le la lo ile polare ese ngo o le pipisi a o fe hoi la la pipisi o le la ma wa e pe tu langa na le sa fautua mai ia le tanga lunga mari tama tai fo ma pe ma fai na fai po fai ngale fai nei se tau mai tau tu langa le ia o te longa pe o vas fo tato mo fai numero ia male masu e po ai le tu malo sili tato su ngare malo fa tai tele lo fionga ai lo finagalo o le sifa fisili o le se tulanga I le vaenga fuila le fa fita ulia la le tau soli tula fono walanga o le watato I le vai vale o le fa mai e wa ke le ala fu le na fa pe ai bale au soli tula fono le au nga oi le au kale pe fale e o le au fa tupu vivesi domestic violence o fa pe ia la tato alo tua ile tato le la au le o le se tulanga o lo ia ita to ngone ia vaenga ile au nanga ai me se fo yo le matanga ruenga o lo balu la vai se swing o le tulanga nga esasia koso o tanu malala o tal vivia certa ele o ia o tato lo ho la fai me vale le mano o te mi fa nei mi fa ngai o so I mission al mela le o mela to mai tau pe wa vele ye o vavao ho ia o ye tangata ai o le ai foi la se no ala o tele fale ho e pala o so la forno e fatino tu la va e o voi la le tu la ho le mo so linga tu la forno e ma fu me lava malos o no le ta o fil fata wino o tato ava malos il tai mine o le vavao e lo tu la me la se tu la va pe ho le ni misa po tu la voi le o le fa Italia tinala me ai fai le fia tu polo le pe ia tai le teu se la mai tau pe tau folinga mai live so ani le bele o lo ia se ama malo si o fai na fa tau le ma fu ai ni si fa la ve tau le ai nga pe fa la ve le va o tu pulanga ile no malen o la tu le tu la ara si la tu la le te va i mai a te ia sol tu la fo ai le o ye ni solito matu ya po te mi foi le ni baba o no tu langa le o lai mo le fale o matele o tanga tau ai foi la le tu langa le o mata lu ya ina e baba nei le sa tau sanga ina ho le fio ngal te mai tai pale mia le sosoania tatu ali fai puli o no le tasi le ma sosoani ma losimo mo tatu te mi va pene ia o le la e mata wina le foi le tulai mai foi o pulenga ri fai pule to malo I tato ala fa uma e so ani mai foi le te fai ngole o le fa ma ia o le la me hoile e fi o lolo molia o le ma kasil me kupuya e molia o lumanu e fi o lolo ke le me kupuya e au fi ai male o mai va vale ai ke a sta vali o manu be la tasile tu langa pe o le wa tau feo lolo ai le tau singa la me mano toto
Ono le ho o te le al so sani mai na ia tatou pulenga manu ali fai puli. Alo whaafitai lono winga o te iloa la leo whaafitai fo i lockdown. Ia wa loka i nei ma whale whaatau awa pia ma vanga whape. Te iloa la maua se whaafitau di tele le vau ngā li o le whaafitau di fo i lele o le moe lo lo le tamai le no fo lunga whaile no tua fia. Le wa la ko ko fanga luenga na ko malo ile excelo ga manga malua la mele yo le kapunda. Iyo. O manga si malo lo le ya. Ya, ele ia la fua fo i nei a mai wala pe fa ma tau ni usila le fato a fo popo fo. O ina fato a to te ia nisi o ngali wa o mini taimi wo fa fisa nga pe wo to a mai le fa mai le se taimi to e ma futa le ai ngali wa ma to ya sa mo wa pe tau te tua la vai i tua Maota me tua la i tau mafama me fa pena ya o ngai nga kele e usura ka mala e mo moere tinama ia manga va mai ai rua kulki nga fa ngarwa ai wo sauro le lockdown. E wo toe wha mau popo mai to tonu a inga ma whaiwhai ngā lotu ma toe e tasi foi leo vaenga tāua. Ia olo maua mai ei tuatua nei vaenga tātou te vavai ei. E iniso i la tau mai le whioanga le mafuta mai whale o tufo ia. Le mafuta mai nungar porokalame. Ia le whapea mai ai foi nisi tere na whamalo malo ai nai e muri whanua ma whiwso koe whai kaua kua ina muri whanua ma tūlanga whapena e ona na ia e wala ua tū leo ina i le tātou pou i Asiata Puala ia e peye whaale whaamari e ina li tūlanga o le ia na ona whaale o tūlava ia e toe tuatu o tawhala o whio ngai le ia wau te iloa e o lai loka mai whale fo e whaata wele ava au te iloa le taimire nei wa halu ele whai pulu o le ato ina ma lea lo matu. Esa o era tala o se me fai e ia leva no e mo ai mo ala opportunity so se me tu malo fa tai tele o te lo ni so va ona vaenga ile tu langa o le tatou mask o fa marosia le fai ngor mask tono so tatou tru e asiata le fa marosia ia le telefonga ma le te o te loinga ia ile vanga wa na mo e Leoleo fai le mask nga ticket o te ye hoi la wanga no te o se wanga hoi le fai nga ruanga i lungo le awala le la fai awala mo atu le Leoleo fe telefonga o te le tik o te hoi la le o te masani la le supervisor o te le vili ma so le o te ke fa kuia e o ya ta tu na funga nga fa nga ruanga fa por tu la fono la sa e fai telefonga e le fai nga ruanga le fai telefonga ya no tau fa to asia o te o le fia fia o mar fa to ai arwa te tongi langa sala ya ma lo fa tai tele tu langa fo yo ya wa te lo ele o fa nga yo ia le tele la vonisio vaenga tu langa i fa masidonga ya ma vaenga fa pena ya wala nga o le lockdown ta to la fo na le ale va tu ia nisio ia ai pesa wai wale sa il fainga malo te ulunga tuai ni so ta fa fasili ma ta fatanonga o le na mau fo i mai te watu ia pe au fa ma vai o le fionga ile a Minisita lango fa to aga fainga faiva ia o se sui fo i pele le to mang fa fai ai au vai to fo ia ile tu langa le me se au ta to ia nei tai me fa mai lau fionga pesa a wai ai asiata le você fa longa tala o mato uso le ona o sia vanga ia na mato mai va tasia hoi sa valinga tapenanga camping tasile ta fa tu sanga tasile mato fita to al taimina mo fainga nga ta fa ele se nga lu fa ngo fia nga lu nga fa tino la uli ma le ma evo na amata ina va ho fa ta fa ma poina al tata ni va ele listangata mo va ele o ni ava o puleai o ele fa nga no ngata ye tu la o ye fa nga luenga fa solo atu ta fa ma poponga le mato le ta va nga fa fo te mi ta fa mai e o foi la yo na winga o ia fa nga luenga le ngata te mi o fa nga lu o se tangata nga lue yo tangata ai foi te vai atu ia va ele se me fai pe va pe mai va ele o tele já me fele pe no fe to ia fe la te le fa longo ngata pe to mumu pe isa solid worker fa nga no ngata io si matos na fai ale tonu al capineta ona to tele ho sionai
ai ole a na ole fionga il pan mio si pan mio la ulima mal fong stalai yo ye le sauninga e mato tapu ayu ai na mato wo anafi ave le mato sosani ye le il malio se mato e pagano ta mai ese volte pano noa asiata ile wa vabe malanga se mato uso le se me mata utia le me na le ngaluenga na lana ia foi sau tau fai ngal vai fa fai sau tai mi le o tu me fai ngamalo e o tata le foi le na mua fai o ia le fam sino ngai mua mo petition ia ai o le toa foi o tangata mo na e Sicilia le ngoi me fa tu la fono e le o tangata foi le pol vale o tangata foi la mai tau ese el malo se lo na fatto tua non fatto tua ile tua male le malo se lo na nga lue hoile mole kalesia e faile tausi le kalesia e fakasai vai tele tausi la nga kalesia i safu fa nga no ata ya misia tanata pe ala fa tu sai fa emo mele tu ala fa yo na me alo fa na ve ya vai ai o mato no fole tu to ya e na fa emo mai ya to vai la me alo fa ta tia tale ni ave tanata le o mato ave le tu pe o mena le ta wo foi ma fo ti lo e ma fo ye lux ai na ole o ata na po e mai la uli de matango fie ya lona to e sauninga ngalela ya pa ole faina mato au ai mai ba lo fa tai ya malanga lux fa tele la fionga ile Minisita sa mo foi la no na mata tuai ke lo foi na sila mai mo le to tele wa sa fa sa lo tu sa o mai live mai ia paenga mai tawina fo yo te lo le na te mo la vale tanto malo marka peneta ia ita wala la ile wa le no le fu mai numero fa tapula ia o ila to me fa yo na wai tu langa o pe fa ma vai fa pena o le ale tai e si tu se fa mtalanga ma fa fasili i so fina ngal ia ai va ia la fo ia na le tele fo yo ila to e fa tio ina ia le tu langa na ia ile poto potonga ma vai fa pena ile tai meu to e pe fa ma vai ia ai manatu ia e lo fo ie ile tala le tu si pa ia e la wolunga i me uma fa mai e ufi me uma ile alofa ia o tu langa fo i wa alanga a fa pe e fesilinga wa i fo ila to fo ya na lela te le au ko mengi nga lela ma ila to e na al fesili atu ia o ka skumo le vane fo ia le langi o le fionga ile fai pule ma le sui Minisita e manatu ia fa ta fia ia ile wa wo matangi ma tu langa wa o la fionga fo ile Minisita o lo ma ia pui nga saunga le mu ia te lo ele ase me nga se tala na o atu lo fionga le te fa la ho po se me na tu pu mai ya na lo hita to Samoa Tautai au pele ya tatu po wa ma va me tau mai tu pu lo se me lo to e se lo nga sa ye su ka fi nga kwa am fa na ka fi sam e sa o e va o ai vem ta e ta finga ta to tanga o no te mi va pene e ventana ta fi va lo ngona lo fa a inga mo wo pe se pele va pe i yanga ai e tau fai e o pe me na ma tau fai mato e io no le ave la noi le a inga o si fenga le fai pule ia to ia wa to atu mo nei foi le vanga fa o al sa o Asiata ana se tai mile la ele to pul mele pa to in malio va ele ya mato ia ele ngata ya mato ia tu fai nga palo o ele foi le fa mo ia ina ele palo a o foi ina mato sava vali va tasi il tapo inga mo vanga fa fai pa to in malio pera va pelo termine le fai ba lo fa tai tele i lo fitangalo mai se fo yo le ta fa tala noanga manatu ia wa usile au malo wa pile uri wa vevela fo yo le fala ia wo fo le taimi fa tu la gaina fa mai ai ma fa si fo le ta wa fa tala noanga le fo i va yaso ai la fo atu e to longa mai ai sau noanga e fa i wa le ta fa tala noanga lo fionga aftai jet fa aftai mo le lava no matango fie ia fa aftai ho il pa ia mal jet to no lo fa fonga mai mo mai foi
ile por kalame ma lo wa fa sta ya tu le lo fa male ngalei le fo ai mai Samoa ya mai sen no fotalo male no fotapo ia manu ia sio tatu tunu ia fa ngatal to ngalwenga ile ngatole tau si ai ngai melo to papa ao ia fa pe fo le lo fa mai Samoa tau ia le tu to ngalu fa male ngalei ia asiata tau si ta ua pui ta ua le li sei mai foi pola non fina ngalo ta to fe lo ai leva ya so pola sta ta la fo mo le va ya so ta si lope o tu leva ya so ta fo linga hoile ta matartala ta to la on to tele o malanga ma New Zealand ma sta dia le fi o mai le ta to si singafu ya la no fo fa tali o ma to tongi pa se me o ma faito ni ngai o mai ya le la fa tali pola to no pe a pola to ne mo me fa mai ni pe ma faina malanga mai tau te fa ta si ya me se ta to ono se furu tau sanga ele sta mai celebration tau na ya pa ol meu tu pul nei te tal si pula lo fa le fa ma tu ni fa mai ai am faina tatu fe lo ai ele taimi o le tatu si singafu ai fa tai tele lo fa inga mo le no manu tele ale afia Alo fa tai ya la fa yel tala fu le la umalo to tu ya la uno fo ya mo ana pongi matetalo ia pe tai matala ia senga ia le tulaga fo e maisi o le faato falainga ia e maisi fo o le finagalo tausisia ma le finagalo Schuster fo o tatou tunu ia ina ia ngalo lue faatasi e tautina ia ma faamama le pepesi o le faamaisi o tatou tunu ae faafitaitele mo moli le faamalo ma le faafitai lau fioga o se fifiaga le foʻi vai aso taitasi e stofi e tafaatalitala ia ua faila foʻi lau fioga i le gata o sui o le tatou matagaluega ia o sui foʻi le soifua malōlōina i le tou galuega tufaatasi ma le New York ia e mafai ona tau o mai nisi o vaega auā le tatou faamaʻi o loo tulai mai agalelei le atua toe taimo lenei fiafi lau fioga lo fetele atu peiloaʻi le vai aso fou taloolo le soifua mai le atua soifua ma ia manuia tai siata fa soifua a soifua ia ia malo sa mo fa fonga mo le vanga la fiafi o le taimi o le wanti le ua toe fa minute ona tale o le itula e ono e le tautua ma le onanga ala BluTV a se foi o le prokalame o le tautai ia ile nei vanga o le fiafi o le ua e fa fonga ia ua tala fulu le fionga i le Minisita o Leoleo ma Falepuipui ia e tautu ulau pua ma tutu lima nisi o mata upu o loo tulai mai Samoa ai mai se foi o le feagai ai o le tatou atunuu ma le faamaʻi o loo pepesi lenei taimi e tono se o tatou atunuu ia o le tulaga lava lenā i tatau ona tatou i ai ia e tatau lava foʻi ona tatou taufai tatalo foʻi ma faaloto tele nei o tatou aiga i Samoa ualaga o lea ua tatou ui mai foʻi nai nisi o vala ia ma nisi o vasa o le faamaʻi ia pe ana fe tu la wi tala u ta talo o la fo o le wo pasia o ma fa ma pasia isi o ma to ainga ia o ka o ia sa o tala fo ile le foto ata li tonu wa toma ina u va ai nga e ko fo ai lo ai ina u uma na fa yo tu e walanga la e fa ngatana fa ya tu sa wi tala ia u ngol fa ma ai le fa se kui walanga ile itupu ya ile ma fa ila ona o fa ya tu a mea pe ke le kuia ai ela ve e fa mai o e matua seki be uma ele mfaino fa tu na tala lenga o te yo o yai ai paule tala o te fa tu sa o yai o uma na fa tui o afia fa mai ben kolo lava ma le ingo o le vai ki polo ya ma le tsavali vali foi le lu ma kua sa vali a ton fa exercise solo au awana na ole so mo ma le solo na lua ia fa solo le solo na to awana wa so na tau falongolongo atu ai no tau lango nai va nga ya pe orngingi voleu e o ti na le ulu ya uta fa tu salia ya so fo io o so nga fai solo le langa me pongisa te vi fo yele pe a umolonga ingur fangu ki fai las ya halo le po atu pe la te ala il tai au fu te fa falongo atu pi eli mai lo ulu e tele na vidi mai tele te fai karwen kai fa pe ngala e fa penale tau lagona na o ia ui ile taimina ua afile aso muamua ia asolo na lua ia tau faalogologo atu pi tau matutu le faaiva ane le faafofoga sama asologokolu o solofa ia o solofa lelei au amatana toe faafoʻisia ia e ona o auga sai ai te taupea ona tuli au aso e sefulu
ia le na fua I loa ona ai o le mesili ma le tau ia o tula ole tūlanga I te tau ona iai ia ai le tatou tele yo tu tatou fasalogo fa pisi lisi ma lisi o vaenga e toi fo I mai ai faile tatou fa so mana tua ele faile tatou fasili ele faile tatou fasili foi le te manu malo ele top up digital tonu se fulu tala awala terus ole la tatou fasalogo fa pisi lisi uma tatou fasalogo fa pisi lisi foi mai faile tatou fasili ia o ila tou foi ola sa o la tu tadi ole a faile tatou vili e te ono fa manu ye nai e tatou tonu se fulu tala top up digital e mai tatou fasalogo fa pisi lisi ne Wa afia Samoa le Covitis Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Faualo le Bluetooth ma ia mautinoa le ola le app I taimi uma. Ele isa data e whaongaina I le taimi ola I le app. Pasia si I le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Malole soifua Asiata Pio Samoa o lo mai mo mai I le nei teimi. Today we chat to Faualo Kerr, business advisor from Pacific Business Trust, to help you with either your existing business or a startup business. Talofa lava Faualo, it's so good to see you today. How are you today? I'm fine, Bea. Thank you so much for having me. Oh no, the pleasure is ours. Look, we're going to get straight into it. Let's talk business. There's been there's been news that many businesses are complaining about the support payment criteria being confusing and the thresholds being too tight. Have you been facing this feedback a lot with your work? And do you have any input on why you feel it has been confusing for some of our Pasifika businesses? No, that's a good question. It's a shame to hear that some of the Pacific businesses have been finding it difficult. In terms of my feedback from myself and obviously our other business advisors, we haven't had that feedback. In fact, the clients that have come through have either gone through the process of applying for whatever payment it was that they were applying for under IRD or MSD, and they've been able to log on or call through the 0800 number, and they've had that support. But I can totally understand how some other Pacific businesses might find that difficult, because I know, for example, the IRD CSP payment, you have to log on through My IR, and if you haven't got a login, or if you've got issues with maybe outstanding tax, it's quite overwhelming. And even the application process, it is a couple of pages, and you do have to have all that information with you when you apply. And so, in terms of when that's an issue, we sort of really encourage clients to either give us a call on the 0800 number. We've got sort of connections and sort of Pacific representatives that we can kind of connect them in with to kind of talk them through that process. Quite often it can be, sort of a language barrier, or maybe just
connection issues with just even being able to log on, having the right tools and instruments to be able to do that from home. Not with this particular COVID payment scheme, but one earlier. I had one client who was elderly and was running a very small sort of business on the side, and doesn't know how to log on to the website, because that's how you had to sort of process the payment, and in which case we sort of had to bring in someone younger in the family to sort of go through the website and talk them through that, is sort of step by step. So when it's language, or if it's sort of accessibility, then obviously we're very happy to help as well. But sort of in general, with the COVID support payments that we've seen over this last couple of months, it's been quite positive. And I think sort of having connections in with IRD and MSD sort of helps that process. So yeah, in terms of any other businesses or individuals that find it difficult, we do sort of encourage them to sort of get in touch with one of our team, either the customer service team, or even coming through to a business advisor like myself, or up in Auckland and Christchurch, to kind of sort of navigate that process. Oh, it's lovely to hear that that you are there to help and serve our Pacific businesses and the community. Look, what has Pacific Business Trust been doing as an organisation to ensure COVID support payment information is being well received by our Pacific community? Yeah, so once again, when a lot of these agencies sort of go out with these, schemes for payment and support, quite often it's not sort of filtering down to the Pacific business, or the ones that actually really need it. So, for example, for the last COVID support payment that sort of came out in March, we had a drop-in clinic, which is basically just a forum facilitated by Pacific Business Trust, where we're bringing on MSD, sort of a representative from MSD, and also from IRD, and it's a very thorough, clear presentation. It's literally sort of a blow-by-blow account of what you need to do in order to sort of apply in terms of eligibility, dates, even sort of screenshots of what the application form will look like. So we try to keep it as simple as possible. In saying that, not everyone can make a Zoom call. It's basically a one-off Zoom sort of forum. So those forums are also recorded, and the links are also sent out to clients, and we need to be sort of a follow-up call as well. Obviously at the end of that forum, there's a question and answer, opportunity for individuals to ask specific questions. But we always try to do sort of a follow-up of making sure that, people are aware that the service is out there. And if need be, obviously offering those language, if they need someone to explain it to them in Samoan or Tongan or another language. We've got quite a diverse range of Pacific island sort of nations represented in a customer service call centre. So we always make sure that we encourage them, if they don't quite understand it, or it's getting a little bit too overwhelming, that we've got a team that can kind of talk them through the process sort of in their own language. Oh, no, that's awesome. Language has always been a barrier, but awesome to hear that that's not a problem there with PBT. Look, what other support systems or programs, initiatives are currently in the works by PBT to help support Pacific people, and how can Pacific people access those services and assistance? So we've got a range of services. I think the first service that a client would sort of come across is the business health check. That's basically what we do when we're introduced to a new client, whether they're an existing business or someone that's just started up, or just kind of in the thinking stage. They don't quite know how it's going to happen, but they know they're onto a good idea. So the business health check, basically it's a question and answer forum, and it goes through different areas of your business, like strategy, the finances, your operations, sales and marketing as well. So it's a very relaxed conversation in terms of not so much trying to catch them out, but just have they thought about it, and how far along that process have they gotten. So normally by the end of the assessment, we can very quickly ascertain what area they need to work on. And it might be, that they've already started the business and it's been going along for a good 6 months, but they haven't done anything about tax or GST. The whole compliance side of the business is, basically taking a back seat. So then that's something that we really need to kind of get onto. So we can either refer them to a workshop. So IRD have sort of a series of business startup workshops, or quite often we run our own sort of business strategy kind of bit of startup workshops. So it might be a workshop, or it might also be that they actually need to be in touch with an accountant quite
urgently because they've sort of already started the process. We also have funding, so it's called a business as usual funding. Unfortunately, this funding has closed for this financial year, so the next intake will be in July. And so basically, based on what service the business needs assistance in, we can connect them with an expert, sort of in whatever professional service it is they need. So if it's finances, will be an accountant. If it's they need a bit more assistance with marketing, it might be sort of dealing with a marketing consultant or perhaps even setting up a website. So it's just a range of professional services that a business can actually apply for. And in saying that, we also run the workshops, like I said, just a range of different topics, everything from marketing, tax, strategy, even if you're a community, sort of a incorporated society or charitable trust, we also sort of run workshops specific for those particular entities. And then also, like I said, we have the drop-in clinics, which are more for trending business topics. So we get an expert in just to kind of go through whatever new scheme or initiative it is that they're promoting. And, you know, it's as easy as giving us a call on the 0800 number. It's 0800 287 7526. And also just checking out our website and our Facebook page as well. So we've got an update of events and also workshops that we're running. Oh man, that sounds awesome. And so far, everyone that I have crossed paths with there at Pacific Business Trust have been awesome and a very friendly team to deal with. Val, it's an absolute pleasure having you on BluTV. Did you have any final words to share today? Yeah, just more or less, if you're looking to start a business or if you've got an existing business and you haven't made contact with us, please do, you know, just to see ways that we can maybe help you grow your business to be more successful. Thank you so much for making the time. Your busy schedule, but making the time available for our team here at BluTV. Oh, thank you, Pia. I really appreciate it. Thank you. O le nā Samoa, o le au nanga le nā o le Pacific Business Trust, a mana o mea se whesosoangi vala away mo nisi whaamatalanga. Back to you, Asiata. Taimura wa tile ua se e atuina ua se furu mare tonu minuta o te inei le tu la. E ono li tautua male o nanga lau BluTV. Ina ua toi taliu mai tātou whaasalaunga, i le maa ai o tātou whaasalaunga wha business i rangata ilia. O le tātou whaatalitaloanga le nā ma le Pacific Business Trust. A le tausala ia pea Semu ia whapea fo ila ia le tofine a Faualo. Ia o sui o le tātou Pacific Business Trust i nei New Zealand. Ia mo ila tau fo i ono o tau tilo i le whatuina o sau pisinisi. Iyo, ia lai sene le lei, ma maua se fautuanga le lei, i le whainga o lau pisinisi, au te vave, iyo. Au fwinga i wha au so kua oe resi whapea bai o le makua le lei, ia o lau, ia na e oso ai ala, ia ma e anu le tapasa, ia ma e anu au tango ai lava. Ia o na uma ilo la ia lea, ua tui le e, ai toi te pa bai, fiu e su e kanga wha au so oe. Ai, o le numera le nā me se wha atantala noanga le nā. Ea o ngā fo i e whaatupu manatu a o lea le tā leni ma le mea lofa le tua fo ua ia te oe wa fo a imu whamania ia te oe. Ea e maua la le whaatalitala noanga le leima se fautuanga. Ea mai le vaenga le Pacific Business Trust. Ea ai toi fo i mele tātou wa porokalame ma le tua le sau whai atu. E iei le tātou wa fisili. E umale whai asore nei e tau wa tae au. E le tātou fisili e kiva wai ei. Le tātou torus fulta la titi sa top up. Ea, o le ala kurka ko fisili. Ai fato a faile tātou sei. I le afa tonu o le itu la e ono. Al taimele nei. Ea, ia saula walau tali o le a wha mauwina fo i le tātou office nei. O le tangata lava o le a sao la tali. Po o i la tau e sao la tu tali. O le a fili mai i le tātou vili po le tātou spin. Le tangata e manu malo. Ma le tua top up titi sao mo lo ainga i Samoa. Tonu se furu tā la New Zealand. Atustusa atu i le lima se furu tā la Samoa. Oko. Ngā ore kali a ia sao. Ai mawailau top up lima se furu ka la Samoa. Iyo, e pauana. Iyo, e se fole mawa ngō fio le tu inga. Na olunga lava le tātou tautai ia e man prokalame le BluTV. E te mawai le tu inga whamanu fa pena. Na olo au wai mai lava mai tarisa. O le fisili o le atu inatu. O le a le address. Lea o le a whatau nui nai le tātou tuinga a le skopa po le vaccinations. I le aso toana i nei. O le a
le ngoa o le address lea o le a whaatau nui nai ia le tuinga te lea tama matini tuai o kolisi o Samoa skopa ia i le vaenga i le stona i o le atia nei ia au tātou talitalia sauroa lau tali i lau tali le timile ia o le a whaamawina ai mawhai fo ia lunga o le tātou wa YouTube o le whaamawhai o le whaamawina mai lau tali pe whapete ko meni mai ai ma le tua e ke le messenger mai tua to e whaasa o atu le vaenga lea e ke ko mengi mai lunga o le lava iai le tātou officer la tau te whatou te ia le vaenga lea o tātou talitali ai i lantou o le antali ina le fasili o le ua i lunga i le tātou penga te whailangi mai se fo i o le page le tātou Bluwave TV po le BluTV le tātou whaasala longa mo se avanoa le tātou vacancies mo Samoa ma le tua o le ufai atu o le ua tatala le tātou o le ua tatala le tātou Bluwave TV Samoa le tātou ofisa uma o na yeilo na ofisa au tu uma o na whaalaisi neina o le fo ua i totonu o tūlanga o le vaenga fo ia le media i tonu o Samoa me si o tātou press conference ma vaenga whapena o lela o loo whaasalawina i le avanoa po o se avanoa mo se tusitala alii mo se po o se tamaitai tusitala talavou ia lo winga la ele mawhaito e palai mai ia ele mo le avanoa fo mo ila tu fo io le fai ngoa le fa mai o la wia o le la tiro tātou BluTV la tātou atu au mai ia mo meo fi e avea malawia o winga la o ia inga la fa penei e te email mai e send my low CV ele tātou email le utu ina tu lungo tātou screen o le email le e te tango e send my low CV na o ia inga e te tau you must have a diploma qualifications le na hold a communications or journalism diploma or equivalent have the ability to research and write stories be comfortable in interviewing in the Samoan language be able to present written articles and audio bites possesses basic photography and videography skills be adaptable to all working environments. Lono inga fa Samoina. E te tau le tangata leo le a palai mai. Te tui foi lunga le e te tau le tangata le a palai mai. Ona iai ia to mai nei ma failonga le te tau lava. Ona iai sau i piloma. Failonga le na e maramala mai o ele a fa pe e te tau fisili mai longa winga. E te le o maramala mai le o ngai fo ila oi. E te tau lava ona iai sau te piloma i le mata upu tau tusitala. Ainga tau tusitala no inga mai le universite ia si tatou atunu i Samoa po fia lava. Ia po seisi failonga equivalent e lata ne iai. E te tau ona le lei lou to mai tūlanga tau suenga ai me se fo le tusinga o tatou tala. Ioi. Ai le o le fatu la vai o au tala e te tau ona le lei le vaenga le na ia ma fai ona comfortable o e pe i yailo masani i le tūlanga o le ngana Samoa e te fa tau tai ai ni fa tara noanga i le fa Samoa ia le lei fo i le tūlanga o lau tusi ia nga ta fo i lea o lo leo mo le fa leoina o nisi o vaenga fa pena ia ma so o lava se tūlanga fa pe tau i tusi tala po o le au fai news ia ilona ngana fa faingo fie fa so tai leo le tātou send low CV i le pira@bluwave.co.nz o le email le na no winga e te le messenger mai tua o le ko kelo i tātou le e messenger mai tua o le na le email le na e send ia lo email fa mo le lava mo tātou uma lava ia o le ia ile nau ta inga foi ia ile foi ia vanoa o se vanoa taua o Samoa ele mo New Zealand e mo le tātou ofisa i Samoa ia le na o le o atu tātou Bluwave Samoa ia ua mau ai foi ma le vanoa e matala tu ai lo na fai tutoa ia ila tou foi e mai se foi o alo matama fanau lo winga mo mia la tātou tustala e ia yo la tu fai longa ia kama fofu ie e au na fo ile mau le no ia mau foi nga ruenga lis e vai le mana ia la mau ai lo wa no fai nga ruenga tu mau it's a full time job ia le lei fo ilo le tulanga ile tonginga oi ia ile tulanga o le nga ruenga o le ia mo fo ile nga ruenga o lo fai le lockdown ia ai mu oi pa fa pe la e mau
ia le vano le nei ia me fai fo na tausi le le ai ia lo ainga ai mo le sunga ia ngaloma lu telu av ta vale ia o le su esa av ta vale ia i se tau le ai sona tong io o le su esa av ta vale ia wala ngai le sa ta vale io na ta vale le tina mata mai ai le sa ka vale lo winga la ai fa pe ono e fia fai o ma av ta vale ia o ai sa le pikia ko ma mo le fale ma ko piki mai ia ai ia la fa manu yanga le tu ai le fo ia una ai o vai ngala ia le tulanga le na lo ia tatu fa sala longa le na mo se ava no fikuenga ia le mo ila le no e fai fo ia lu te so ta ia ia na sa fo ile o fo ringa la le i lungo le tatu BluTV o fo la fa manu ia fai fo mo le no tati fa tala no ai ma so ta ia ia ma fa ta ia fo ia le tulanga fo i loto mai i le fo i matala langa tautu stala ia ma vaenga fa pe na tono so tato o tu o Samoa fa so ta ila tato i meli le nautu na tu iluma ai o tato ia ila vai le talinga o fisili le po le address o lea e fa ia le tato tu ia le scopa ila stone ne e fa tu ala uta mai fa so le i le tulanga no mai tawina i le ta ona lela o matamata tu i pe fa ma vai o le fionga le minista lango o le fionga fo ia baile pa ia ua a yona se kuini ya langona le fa no ia te loa e si vanga si tanga tai le ulu lona loto le alofa ya wai pe te tau ia ai o le neia upo le alofa ma fa yona tatu so tanga ya va ia tu lava male to ma le fa no fo ia mai se lava le fionga le fritua ya mati mai vasa ya me se fo io le no Faualo mai ainga e fai mai o e pele me se fo io le kapeneta ma le fai malo ia va ia tu fo ile a fionga le tama tai pale mia e mo fo lo to missione a fionga fo fetala le missione la to fo ma ftanga a tai fo ia ila to sa fa ia la to komen ai o le mea no mai to wina o ai va nga fa pene atu o ke ka wo fo ile le o i ma fo fo o le tanto o tu no to te ona tu va tu fa tu o lalo ele o ia la boata ma fainga a o le tu langa le wi e o ali i vaenga ma live fo ia ma fa sala launga ma e lita tau ona so ona lu ia ini fa metalanga fa tinga ma tu langa fa pen o ai ile tu langa fo ile le pupui ma le ele fa fonga samo o fo fa mo mata tu o fa solo ia wai ka ke fiu fo ia sa o ile tala fo ile le tau avoid es o le fa lave yo e la fo e mana ia no ta fai tau atu i fa mai se nganisi ya e boli fo i mbese fo ai o ino lo ai le malosio le influenza le ngai fa por ki ya Samoa tala le uteno fo mo o foi lo loto o le fato atu puale nei o se me fa pe ya Samoa ile nei fa nga pa lo tana te nei ai ka illo ile solo le covid ile solo ngi pe tu sa malele ma fa nga kingia o le ma fainga kinga o le o ma walu fainga malu ai wa au mai ele to tele le lanu le o ai fa sala longa ile te tau na fai ai to inga me ma mionga o mai ai lunga e tau mai le na te ile o tau fa tami mai fu ile ka fa nga fu fa kami mai o le tu la fono mar covid e tau mai ai fu i to tonu le ai tasiala tava ai tu ya o kala ko inga vo ia e ke kami mai pei o le ao ila ukirukiro e pei o le ao ila tiro atu le saunga o le tala lai ko meni mai e le o le anganga le la yona sau o le sau e tau numi mai tu tonu ma fainga fa aporo kiki ma tau momoli mai ai malana vaenga fa upu fai po ila vaenga fa upu fai o le tula le tate vai malota fa no tele ai po a fea ati nei ai le alto ina langu fa pe po a fea foi ama wai si tali o le fa mai eu ke lo longa tonu lo pole umi ar covid ki le ai pole umi foi le o le tu ai nga lanu fa pe vai fa no a foi le tele o ko meni ele o le time le wrong time e au mai ai o lai ti nga lo fa le to tele a fa pe foi e ke le so wo lo fa ali lo fa alo malo wa io o sa mo fa pena pe o la tale faiso
e lua mea ta oi mana walunga i fa Samoa o le ivi tu o le fa Samoa o le fa alo a o le mua au o le fa Samoa o le va fe lo o wa yo me lua ia oi a fai foi te le fia i se mea ai e fa ali ai lo fa alo il tu lang a le melo ia tato o mo to ata fea pulu i vai fai o le yo se fa alo e ai se alofa ya lai tau lai va vai tu la vola si tau fa ala le langi mfa ma pe pe fa ma vai yo le fionga fo ile fai puli ya lai sa wa ko ure ko mengi fo ile le ha me wa le ko so ka kumu fu nga me nga ko se fu wa ngo mela ma ko se fu wa fe ya ke ya le o ka o fai nga malo ya le na fa tala no le fionga le minista ia na to rua pe to fa su yo malo le na fa tanga yo ia au le sia tu mure le tu mo ia ele ma fa ina va o ia na tu la ela fa vela na ta tu tu matanga au le no mero le maliu pa puku le ka ku le mai ngai kalanga o ku pe level free o fe o fa ia le na me e tu ai fo sa o ile fio nga ya pa telefo ile sta o se le o fa ilangi le fo lo fa tu ai fo e fa pena ia o le uta ia le poto e fetala i le lei matulanga fa pena ia i le fa pe fo fa ya tu a mena ia tau ami le tulanga o le ita matulanga i lo finangalo au te loa o tatou e loto le utanga ma le tofa ia e tele ai na va tele lo finangalo tulanga o me fa pena e wai le lope ia fa upo fa mai ia o e nei ia ta ia e lo pe ke ko mengi mai pisa makusi ro limo e ali lo por ko mariu ngala sa un yer vesfo e na uma foi la ia le wa tau fa noi pe foi na tala le va no ia pai mala fai ma e fa pena ai to tolu minuti ona se ila io le tanto wa te lo foi already ia le tanto vili e mo le tanto wa fia finei to tolu a minuti 3 more minutes and then we do the draw so 6:30 e afa lo le ono on normal tanto spini lo winga o lo mawala fo ilo wa no o ele ai tau tope mai au tele o fai atu te taua mai le ngo le hol au te taua mai le ngo si io akio sa o il fa vale sa vai akio au te o fai atu o le ale ngo le hol o le facilio lo tu inatu o le address o le hol o le ale tu atusi o le lofoanga lea e fai ai e le tui le tātou skopa i le asotona i nei. Sa o rautali, o le arulo i ngoi le lisi. O le ale na lisi, o le lisi o le tātou vili. Sa o rau vili, ia ua tu ia o ele, le ngila sa o le vili, ia lo winga, tolu se furu tala New Zealand, lo winga e 5 se furu tala Samoa, o le ai fo i le isi o ainga mo lo teipo o lo waila varo i Samoa, ele nei e fiafi. E enjoy ele time le lockdown lai fai e wa ele ya si me nga sili o nga le lockdown ya u ne mo tau sanga tele o matua i o malele ya series for your Netflix yo wa le lo nga si tu ai nga ta le Netflix ta te fa o yo ya fi o i mo ko sanga le lockdown ya ale na ya o nga fo ilale ala tu o tara ya o tau Samoa ya vili mai ko ai nga ya ko fa o le ale tau username ma le password ia o le tau Netflix account ia ona faanga solo rola ia foi lo matamatai ia ola tatou vili sei tu ifo tatou masini fa por mole lava so va yatu ia ila tau o lua fa ono fitu oi e to fitu ila tau lela wala to mo mai le talisao ole talisao tolu se fulu malevalu Robinson Road. Tolu se fulu malevalu Robinson Road e Mangele. Lo winga Jaresti Laiti Joseph Tausilia Fasoa Yoelu Toruono Tausala Fietau Talo fatu le songa le liao
Ya, John Pasi. E o mai makamiki o le enga. A inga whaalele Smith Ulberg, ia whapea fo ila le whionga ia le sa, Taffy Shek, wataru watu le whionga ia whanene. O ila taula ia le o sa o ala tali. Ia, tatou mei atu. Se o omili tatou vili mo le dei taimi. On count of 3. 1, 2, oso tatou. Ya, le na foi la o tavili tato wili. Aluatu tamilo, aluatu palasi. Ko e se la le wili la o la ukamo. Kusa wa ko e se la fasoa yoelu o ele wa e manu malo iyo. Wa ko e se la o kamalo Joseph ya fa manu luat iyo. Le tātou marumalo whaasoa yoelu, wa iloa le tātou tūla whono masani. Omi mai le tātou Tautai messenger. Ia, ma wha iloa mai le numero le digi sau Samoa, awa kia o mesi numero sis kampangi, awa e te rufito ai e malau top aprikirisi masi or kausang fau. Omi mai le numero, o lau a inga, ia, whaasao mai. Se ito e batu ala o whautuanga lea. Leanga o le sa tupu mai nisi o tātou wina si le soan nafi. Ia manisi o aso le vai aso. Mole e tāua. E o ka ua kua ka uangi e koru. E koru ka ua iwa vatu. E tāua. Lou au maia o le numera sao. Ia sao mawhai numera. A se ai mau alaku wai le top up. Wha mole lava. Ua e ngofoa o e mafoa i le top up. O i lava le numera ua se iai. O le tātou tū la fono fo. A ua saua ua se. Ia. E ua ke kurikuria mai fua au mai whape langa ua se mai lava oe. Mole lava to e fangu atu ma to e fa manatu atu ai wete e mai tu ai nga me foi le umangei nga e email mai ngei o nga e messenger mai nei o le numera asimi fa kai nga ai o nga ngei le fiafi wa sui mai wa mai ngo mela sionge mala marka e wa fi nga mai la yo ngo mela a tiuli e se so ye ke ora le nga fa penga fili le lei lo loto o ele manumalo o ai o le a ave iai le vaenga lea a mai ma le numero sao. Tiri! Kasi a le o le o mia le fionga ia le au pepe. O te le mana o uma uto e to atudi ia le au pepe wha mole. Ua se le tonu sifuru ta lai le si numero. Ai to e wha sao atu. E le ai la stato whainga wha pena. A ua sasia. Kako aru sasia i lava wha pena. Tau rungar pokalame Tautai e le vanga le fiafi. A malo atu wha tele o miro le sian tatou pokalame. Ia, tafi, le saa. Lau sunga i le awao, lau talenga utanga vaia, ia mese fo i o le talenga le lunga John Pasi, ia e le mua umani va ase toru. Te tau whai mai tai au, o mantua, o le toi oso tai au, le tātou whapitoa le na, ia aue ke fiu ngō fie. Ioi, mea lea u kou whako a kasi sa urunga prokala, mea le whaira e manga au ai ke mangumano. O le ala i le pule, o le tautua. Whamangaro sila manga o le tautua mali, Asiata Pio Vaoliko, ma le tātou prokalame. O le tautai alo whatu ia i matua i se utina ia mele, me se fo ma ia mapusua, me se fo i o le vaiaso lo waso soifua, amuni atu lo fitu se furu ma le lima tausanga, ia le nei vaiaso, tātou whiro i fo le tausanga fau leisi. Ngata i lea, ia o se utamala me mo mai Samoa, le talinga ia Vaoliko ia me se foi auto uma la valo fatele atu e so tatou pulega fa tai foi ila tou o tatou operations team la tou lo tu fatasia me se foi vai ngol proclame lo fatele atu mo auto o ma pa anga le tatou BluTV me se foi le tautai ia le lei vai ngol le fia oritia le tu to taimi aso tai au tatou fatara no al tampese la wiloa e me sa mo ki pa u ia o le tātou whātatanoanga le so tai au, mo le tātou wanoa ma le whionga le Minisita, tangata tu motu o le Pasifika, le whionga i au pito su a William Sio. A iei au fasili e fia whai le tātou Minisita o tangata tu motu, omi mai le tātou Tautai ai. Fasili le lei, e au wike fia fusum whaari mai lo fia makaukia. Maea, o le tātou me ile le tātou tampese mai Samoa, Shori Cap, a.k.a. tapu au mo sori. Iyo, kaka kongu wa fo ilele nga kusiar pese fo ilele le LCC. Iyo. Iyo, ia malitele fo isi na pese fa mo boilotu. Le ole a ta wolunga i proclame le so ta sunga ya tapu au bosoni aka Shori Cap. Atela no ina le so ta. Ai me se e ile new release al tamalo. Le ole a to fa fonga ya.
ia e whaalauloa le so tai au. A mulu lea fiafi, alofa te lea tu, pasoi foina. Ui, mangele vaccination drive lea. Baby, yeah, laka ko e vaccination drive wai loa. Te umai maua I se top up e vili ai, Daddy. What's that? Daddy and Samoa, baby, eh? Paun molea, o I e whai e kui kleko, Vicky. Sao le o kuia le kako skopa le whakingo mo le kako community. Ia ai, sorry. O si o whangau lewa fia aia ngā mako support. Mo moli ia mam le ngaluenga. Ea, e se ko breakfast. O ia tawi leia le whai mauan maruta au. E moi? Io e. Mauan pankeke ki koko. Mea uma e whakaui mo e. O whalongo fo e kou incentive fo ngale le top up I Digi Sau Samoa. Ka fia vilia hanlai o. Ia, uma wako tapa pesenti o le number 1 lai o. Ah. For le number 2. O ia, ke lea. One number 1 fo ile I petrol. Ea. Oi, e uma whangalo koe whangamalo ka valea. Ia hua pole, le whai maua petro voucher. Ia wa, o le kali o le pusta a. Ia, ma ngai kele an me sili ai. Maua foi le rat test. A o fali. Ia koe siaki fali so whangau. Ia seki. Let's go kids. Ia, sua tu iau pitola. Okay, whakatai lava. Let's copa save to get a vax. Aso tōna I nei tāo hiva I le whai le fiafi. I le no whuanga tōru sa Fumaripalu Robertson Road I Mangele. Taro sa kaina reo mai o tātou a inga wō mai e masangi. E whai o la tūtui mua, tui lona lua, po o le pusta. Au mai whai o tātou walo ma whanau mai le 5 tausanga le sa Fumaritasi tausanga. E whai o la tūtui pui. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahau mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le tālofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again, and God bless.